İhanet, fırtına, keramet, millet uvelatta. Gel Kurt. Gel ki azadi khaza. تجارا قرجیه خانه ده نه و خود قبل ناکن رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب نانوچیان آراتوی دنگه گلدن باشکودارین هجه رو 25 ترمه 2024 پنجشنبه لبریکسل ساعت 9 آمده ده. امنوچین سرسی به پیشکش بکندن دم آزادی ریبرا پویه. ارتشا ترکا داگیرکر ست لشکرین دم برنه سیتریا دیرالوکی چاوکانه که هرمی کن نکاری ناوی خویش کرده بکه جدورین شهر و داگیرکری ین سینوری آمدی و دیرالوکی آگاهی نوین درباره سوکیت ارتشا ترکا قرکر و جبو داگیرکنا باشوری کردستانه به هفکاریا پیده که جاجانسا روش نیسر راگان چاوکانه هرمی دی بیجه شوا بوری دولتا ترکا داگیرکر ست لشکرین خواه برنه سیتریا باجارو که دیرالوکی یکیردای ناوچیا آمدی جوی لشکر جواسیتان پیاد بن و به پیایی دچین گلیه رجوا جوی دره درباسی نقطه و بارگه لشکری لباشوری کردستان دبن هر وقت چاوکانی هرمی دبیجه جنیزی کی 25 واسیتن زرخیجی دبن نافچه چله جورتین سرزره و جوی درجی جبو آمده کاری داگیرکری بسر بارگه و نقطه آنده یین لآمده و درالوکه بلاو دکن او جینی شانه آمده کاری داگیرکرنا جایه گاریه لباجر فرانسا ستراسبورگ چالاکیان نوبت آزادی و هفته آلمانی مالباتا اولتان دور کرد 25 هزاران 2012 هان لباجر فرانسا ستراسبورگ به دخواست آزادی ریبرا پو چالاکیان نوبت هات و دست بکرن به چالاکیان پیشیا کنسیا اروپای دادگاه مافیا مروان اروپای و سی پی تی 12 سال بین برد دومه نوبت هر هفته جالی کمک جدای کردان و دوستان وان و تبره و برن هنرمند روشنبیر نویسکار روزنامه‌وان و جگلک پیشه دن چالکر بشتاری نوبتی بون به میلیونان بروشور درباره فکر و فلسفه ریبرا پوده هاتنه بلاف کرن نوبتارین هفته یا 629 همین مالباتا اولتان جباجار آلمانیه دارمشتادینه مرشد اولتان هفجینه و سلیم اولتان و که چاوان 8 سالی سارا ده کومده جیهوه دگرن مرشد اولتان تکیداری چالاکی آخوی مرشد اولتان ده بیجه تجید ایرو سوده جخیانت دگره و اوان کرن من مرشده اولتان از دامشتاتی خاتمه نوبتی 13 سال نوبتا سروکاتی الور چه دبی دست به که چه حوالی کداوا در باسوی دستی واساوی اما ای وقت مالبات هر سال نماده تبلیغ نوبتی دبن اما ایم خواهی شانسه میچه نبود از جاره کمینتیم هر جاره سر مهاتی جمال باتا ما یک هاتی آنجوان آن باقی و هاتی اما هی شانسه ما چه نبود از گلکی که خوش می‌دید ایش بگو هنکی جبه سروکاتی توکه قلبی و تبیر جیان بکی که اراده گلی کرد سروکاتی اوی گریلای وینا هم وی تجاری قبول نکن هم بانگوازی دکن جبو همو گلی خواه جبو همو سری جن جوان گلی می باشو بلا الهمبری خانتی بلا رابن بلا قبول نکن جبو چالاکیان نوبت یالوارگه ها پنابران آماخ موره کود 20 ترمه 2023 و جبو شکاندنا تجده گرانکه و آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجالان و هفته دست بکر در روژا 32 هفته مینده به کوما هفتو سیه مینده دومه مراسم دورگرتن لسازی مالبات شهیدان و ماخ موره به دقیقه ریزگرتن جبو تواهی شهیدین آزادی کردستان دست بکر پشتی دورگرتن لسر ناو کوما هفتو دیمین
havar gabarya xvi. Zaten ev gruba haftiyo diyemine, o gruba şkandına tecrid ya serokatiye. Her em li ber xwe didin, em dibe em tecrid bişkinin, serokatiya xwe ku fiziki azad bikin. Aliye dijî ji bo me bikerxîne, ji bo me biwastîne, ji bo me bêhêvî bikin. Ew jî nasekinin. Hûn dizaniş beriya du roja, dîsa qarara qedexeyên hevdîtinê girtin. Ji xwe zaten hevdîtinek tinîne ama ev ha bire qarara ser qarara digirin. Ev nêzîkî 2 salaya 6 meha 3 meha قدخين هفديتني وكو محكمة الخدا قانون اكي چيدكن جرا پیشکش دکن دیسا اون زانل باشوری کردستان نهاد ترکا دیسا شرک دا دست پیکرن اپراسیون چکرن سر قادن مدیا پاراستنا مدیای شرکی مازن به مالا برزانی را دادن مشاندن نه گلو مرود فکره جه هشتی و پنجه و پیوه اوا چند هزار یعنی چند صد اپراسیون لباشوری کردستان چکرن بدهان ببیستان بصدان اپراسیون بصد هزاران عسكر چکرین بشی سرو آبو بشی سرو آبو بشی سرو آبو سرو شیان نوا سرو شیان نوا KJK banker koalici rejima İran'e ya düşmanın jine tekoşin begeşkirin. Koordinasyona KJK diyarker ku pişti işkence giran yaledici Pakşan Aziz u Şerife Muhammedi dadgen İran'e ev dadgehkerine cezakirine. Dardekirine cezakirine KJK cezayı dardekirine şer mezarkiri gud jine Ruşrat Kurdistan u İran'e da sala 2022'dan de bir duruşmaya jinjiyan azadi tekoşin kirin u daxwazan naslama u azadiya xwe kirin. Le rejima İran'ı begirtin işkence kuştin u cezayı dardekirine bersiv da daxwazin maftar yenjina. Rastiya jine ji deslatdaran nerbuyet dirseki. Jiber kujin hemu krizen kujali sistema devleta meclisalar ve hatine afrandın eşkeredike. Duxwazin jinan pêdenk bikin û jiyanê bitepsînin. Lê jina ku ji destpêka dîrok û heta îro bûye çavkaniya ronahiyê wê têkoşîna xwe bidomîne. KJK balkşanser têkoşîna jinên Kurd ya 40 salî û got berxwedan jina Kurd ya li dijî faşîzma Tirk bûye îlhama jinan. Berxwedana jinan ya li dijî rejimên Taliban û İranê mînaka vê rastiyê ye. Bi taybetî rejima İranê pergalek zilmê avakiriye û jinê dike armanc. Em bank li rejima İranê dikin ku dev jî kiryarên xwe qirêj berde divê demil dest biryarên îdamkirinê bêne rawastandin divê were zanin ku siyaseta paşverû û hovanê ya dagirkirinê nikare têkoşîna jinan rawastîne. Eger dardekirina nayên rawastandin jina Kurd û jinên İranê wê hesab bipirsin. Li Milano mîtinga li dijî dagirkeriyê Kurdistanê biparêze hate pêkanîn li İtalya bajarê Milano pêşengtiya tora piştavaniya Kurdistanê Red Kurdistan İtalya û Komiteya Kurd li dijî êrişên dewleta Tirkiye dagirkeriyên li ser başûrê Kurdistanê mîtinga te pêkanîn. Kurdistanê û nûnerên partî û saziyên civakî bi meş û çûne ber avaniya konsolosxaneya Tirk ya Milano û mîting kirin. Di mîtingê de dewleta Tirkiye dagirker hate teşîrkirin û pêdenga Ewropaya li hemberî dagirkerî û komkujiyan hate şermezar kirin. Di mîtingê de banka xurkirina piştevaniyê bi gelek Kurdça hate kirin. Mîting bi duruşmeyan bidawî bû. Tecda İmralı û êrişên dagirkerî hatin protesto kirin. Meclisa Ciwanên PYD Yekîtiya Jinên Ciwan Kongre İslama Demokratîk û Xelkê Herêma Bakurûşa tê Sûriyê bi çalakiyên cuda tecda li İmralı û êrişên dagirkeriyê protesto kirin. Li Cizîrê Ciwanên PYD bi daxuyaneke bank li rêxistinên hukukî kirin ku bi erka xwe rabin û ji bo şikandina tecid û azadkirina rêber Abdullah Öcalan têkoşînê bikin. Li min bicêjî Meclisa Malbatên Şêdan li statûyê 4 Nîsanê daxuyaniyek da û gotin cardin bi aweke keyfî cezayên dîsîplînedan û 4 mehîndin hevdîtinên birêber Abdullah Öcalan ra asteng kirin. Qedexeya hevdîtina parêzer û malbatan Sûcê Mirvaniyê ye û nayê qebûl kirin. Meclisê pêdengiya nav netewî li hemberî kiryarên dewleta Tirk şermezar kirin û bank li rêxistinên mafê mirovan û sîfetê kirin ku bi erka xwe rabin. Li Reqeyê jî Kongreya İslama Demokratîk ya li Kantonê bi daxuyanekî êrişên dewleta Tirk dagirker yên li ser Herêma Başûrê Kurdistanê şermezar kirin.
نوبت الدیج دست سرکرین دومه اما به برخودانه بسر بکن نوبت هیزکت آشتی و دموکراسی یل نافچه استانبول به اولو قادا شیشانه درون را 43 مین دوام دیگه چالک گران تشورت لسر قایم به جهمنی ویسی لخواه گرن به تلیلی و چپی کاندست به چالکی کرن ده چالکیا دوه ده روبره دم پارتیا سانچاک تپه و ماموستeye Enstitüya Kurdi Erkan Öztaş axıvi gud faşizm alisel Kurdan sosyalistan u şoreşgeran zede be em siyaseta qayyum reddiken u qabul naken leser nave keske Zeynep çıtlakşi axıvi u vagud em jiferaseta kuvina geltine de hasibine red تنه ده حسبین رد بیشن نا وکه کتکاران بانک ده سلطاری دکن شارداری بدن خودین وان اوجی گله اندama mesajlar hede ke halime altın başı ahıvi gud feraseta qayyum encama şerek qreje politikaya qayyum biteybeti dici iradeye jinane ev kiryarik faşizane unay kabul keren bi siyaseta qayyum doğazın gere kurt behevi beken u politikayı metingeriye kurtur beken çala ki bu duruşmaya ambidavi bu لگرتگاه دنیزلی گرتی جهری بون مالبات ناین آگاهدار کرن لگرتگاه دنیزی تیپا دیا لنافچه هون آزه بگرتی دو پشت نیو رو جبر خوارنه جهری بونه هنگ جگرتی جهری بونه را کرن نخوشخانه دنیزلی مالباتن که خواستن جزارو که خوا آگاهی بگیرن چون بر دریه نخوشخانه لینه کاربون آگاهی که بگیرن پارلمنترا CHP دنیزلی گلوزار بیچر کاراجالی سر حساب خویا مدیا دیجیتال راگهاند کو به سردوزگری کمار یا Denizli'ye Ahmet Ataman rehevditin kiriye ugut legirtigi nezi 2007 girti u hükümxar hene jesedu nuhtu penç girti jiber xwarine jehri bune Gülizar biçerdazanın kutsiye girti sevkine xoşxani hatire kirin u pişti müdahaleye roşavan baş buye jixwarine hen numune je laboratuare müdüriyeta çandiniye ya bajir tene kontrol kirin rewşeke metirsinine em bi saziyen raydarın cemeveri yere ve ben şoptare bu yere. Rünüşte doza lirtişi rojnavavan u ketkari çepemeliyaza Serdar Karakoş li bajarı Hollanda Amsterdam'e penkat. Doz bu da xwaza devleta Alman ara deskirna hevalime Serdar Karakoç hat bu vekirin. Ketkarin çepemeli azaji dinavdeye gelek kez doz şopandın. Lejber küçük buna salona dadgehi tene destura 23 kesan hattayın. Heyeta dadgehi diyarkir ku evveli ser naveruka dosya Almanya naxvin legut devleta Alman xabaten ve kes suç و الیکاریا به تروریسم را دنرخینه جبر وی که امی تنه بریارا رادسکرنا آجین رادسکرنا جبو آلمانیه بدن پاریزری سردار کاراکوچ تکیلداری کارو خباتن روزنامه‌وانی ین سردار کاراکوچ آگاهی دان او گوت ادعای دولت آلمان تنه گوتنان او تینه گوتنان و تا علاقه خوانینه ام جهت دادگه دخوازن کو دخواز آلمانیا رد بگه حوالی من سردار کاراکوچ گوت من تنه خباتن روزنامه‌وانی کرنه اول رخ و ناسنامه که من آسیاسی جهه از جبر کارو خباتن خو چوم آلمانیا و من مالبات و دوستن خو جدیدن آلمانیا د سوجداریا خورده işaret به تروریسم دیگه و تروریسم شدت ifade دیگه لمن تجاری شدت بکار نانیه جخو تکیلداری PKK biryarın divana adaleti Avrupa'ya udadgeha Belçika'yı heneku PKK ne rexsneke terörist rexsneke şerkere. Rojnavan Serdar Karakoç des şanker ku bda xwaza mita a Türkle Almanya dozle dijivi hatiye vekirin ugut iddiayen Almanya iddiayen devleta Türken jiberveke estixwazım da xwaza Almanya beret kirin dadgehe ji ragehand ku ev hafte tabaxi biryara xoya davi eşkere bike pişti rünşna dosye ketkarın çepemeni azat u parezeran liber dadgehe daxuyali ekdan çepemeni peşi Serdar Karakoç axıvi spasyal tevayı hevalen xekir paşeye parezereviye Almanya'ya yener sezon axıvi ugut daxwaza Almanya'ya bi tevayı nay kabul kirin tevayı siyasiye u peviste liber çavan ra derbas bikin.
Dem Partili dişi girtina hevseruke navçe navendi Asem Süre Parezer Yusuf Özperçin itiraz kir. Özperçin dibiste tirmehi de hate girtin u bu bahaniya daxuyani nedici devlete u propaganda rexistine hate süjdar kirin. Hevseruka giştiya komele hukukuna senç bu azadi öhede ekiniyen erşahin öhedeyen amede u rahaye u berdevka komisyona hukuku mafemruvan Dem Partiye Sevda Çelik Özbingöl daxwaznameye itirazı rade istidat ki hekirin. Piş rejili peşi adliya Semsüre daxuyan ekdan. Rehberinden parti DPP aktivisten tejaya gelek Parizer uvalati tevli daxuyaniye bun. Hevseruk eden parti Semsüre Hüseyin Coşkun ahivi gud biryara girtine Yusuf Özperçin biryareke siyasiye evne biryareke hukukiye bila hem pişeyeme davile verin berdan. Arman cavan terörüm sikirina xabaten parti ameye em de süre nadim ve ki ez dubare dikim ve demeldes havaleme Yusuf vere berdan. Belediye Danıca Menurçe, Yenseres ve Peşkeşkir ana hatırı vatan başı.